Поважанные пассажиры, троллейбус рухаецца маршрутам нумар 5В. Микрорайон Паўднёвы. Школа номер 73. Наступний припинок. Вулица Тераховская. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажыры, нагадваем, што аплата праезду ажыццяўляецца да пачатку паездкі. Пераканацца ў наяўнасці білета, а таксама грашовых сродкаў на рахунку электроннай сістэмы аплаці неабходна да ўваходу ў тралейбус. Припинок. Вулица Тераховская. Наступний припинок. Вулица Подлесная. Наступний припинок. Вулица Подлесная. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажыры, нагадваем, што аплата праезду ажыццяўляецца да пачатку паездкі. Пераканацца ў наяўнасці білета, а таксама грашовых сродкаў на рахунку электроннай сістэмы аплаці неабходна да ўваходу ў тралейбус. Припинок. Вулица Подлесная. Наступний припинок. Дубраўная. Наступний припинок. Дубраўная. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Дубраўная. Наступний припинок. Школа номер 73. концовый. Троллейбус рухаецца маршрутам нумар 5В. Наступний припинок. Школа номер 73. концовый. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Школа номер 73. концовый. Калі ласка, пакіньце салон троллейбуса. Поважанные пассажиры, троллейбус рухаецца маршрутам нумар 5В. Школа номер 73. Микрорайон Паўднёвы. Наступний припинок. Дубраўная. Осторожно, двери зачиняются. Поважанные пассажиры, будьте взаимно ветливы. Соступайте место пассажирам с детьми, инвалидам, людям сталого взросту. Припинок. Дубраўная. Наступний припинок. Вулица Подлесная. Наступний припинок. Вулица Подлесная. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулица Подлесная. Наступний припинок. Вулица Тераховская. Наступний припинок. Вулица Тераховская. Осторожно, двери зачиняются. Поважанные пассажиры, троллейбус рухаецца маршрутам нумар 5В. Паважаныя пассажыры, нагадваем, што аплата праезду ажыццяўляецца да пачатку паездкі. Пераканацца ў наяўнасці білета, а таксама грашовых сродкаў на рахунку электроннай сістэмы аплаці неабходна да ўваходу ў тралейбус. Поважанные пассажиры, будьте взаимно ветливы. Соступайте место пассажирам с детьми, инвалидам, людям сталого взросту. Припинок. Тераховская. Наступний припинок. Микрорайон Паўднёвы. Наступний припинок. Микрорайон Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Микрорайон Паўднёвы. Калі ласка, пакіньце салон троллейбуса.